Nshuminche hingwire uri omudumuzi mukuru w'amahega y'ihanga ga Uganda People's Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba karugayo yajumirira ekiyayitsiro okuhiganisa abantu be arikwisha omwebembezi w'ihanga ng'omushuma orikukirayo amwine heye. Eki kikareetaho ebibuuzo bingi omu matu g'abanya-Uganda obwo barikukira obwingi barikugira ngu omudumuzi w'amahe yatandika kuba ow'ebyobutegeki. Kurigirira hari aba nibagira ngu ebigambo bya General Muhoozi nibyorekera kimwe ngu omudumuzi w'amahe g'eihanga atandikire kwetaasya omu by'obutegeki ekyakabi k'amaani aha ihanga. Ahabw'okuba mbwenu omuntu kuba niwe orikwebembera CDF amahe goona gari ahansi yaabo. Nyowe ninkireeba enshonga egi ninkireeba mu bintu bibiri. Ekyokubanza ninkireeba nk'orubuziyo kudayivatinga abanya-Uganda kubeihahamaramu. Akihandiika eki General Muhoozi akataho ekishushani ekya Odrek Rwabogo oriba Patience Rwabogo Museveni munyanya General Muhoozi Kainerugaba arikuhamya ngu niwe mushuma w'okubanza oshemereire kukwatwa omwanya gw'okukwata abantu be abarikumuhagira. Kurigirira hari Dr. Nathan Karema wabireho by'obutegeki nagira ngu n'ekishushani kibi aka ya mukuru w'ihanga. Hariho differences zaabo making barwanda obutegeki. Umuhoozi nanga abe presidenta ishe yargaho orya wabugona nanga abe presidenta ishe zargaho barwanda entebe icyo. Konka cyakubera kirundu kugira ngo bazumushana bagambira abantu bonesiona bajumena n'abantu bona bawurire no. Kandi kwa kwantu bakoreki n'abantu bashwaza president. Ogu nagira ngo eby'obutegeki nk'ebi ebyokujumirana n'ebyenyima munonga tibishemeire kuba nibireetwa omu maka g'omwebembezi w'ihanga. N'omuramu hata namushisha habwenki abantu batakubera batakumbara omuko wabo. So me I think that issue is to me it's not something that should be discussed about. It is cheap, it is hopeless. Abandi bareba eby'obutegeki nibagira ngu ebigambo ebi nibyoreka ngu Uganda terikwebembeza mu mateeka. Of course noreba ebintu by'okutamburira constitution tukabirukaho ahubwo begesa kutwakubira tutamburira mu mateeka Kainerugaba kabiri ari mu kikoni. Ibyo bikiri aho Dr. Nathan nagira ngu Muhoozi nk'abandi abanya-Uganda ayina obugabe bwo kwetsimba omu by'obutegeki yaravera omu mateeka. Saying that Muhoozi is coming from a first family and therefore because his father has led this country for 30 years he should not be president. That is cheap politics. Me I consider that very very cheap, very cheap. We're an independent country. Politically abantu bazumu nibija inioro basakwetsimba na inibasakwetsimba nogu na etsimba zonga as Uganda ni court fights na etsimba. Likewise Muhoozi na basakwetsimba Kainerugaba na basakwetsimba nanka ogomwana wabogo na etsimba na rwachichi na etsimba bona. Abasky TV again shonga Martin Nebi.